Kwa baby Adom TV bejem dwumadi no eso yada se papa emre ne adaje abribia no nya de maye yada okese no ase dada se wonye wodi awadaroma sorry na de awrade ase na dom nti ene won kwa ewa ho den bedwam hyase 5:30 TV na de adsa Adom TV ne yempon na ye basa bedwam a 5:30 wonnwum ahodo mu saa kosi se 5:45 ebebo apostle doctor Nita Ekutego beba obehye yenkran owie pe e the news no eba anti news na ye wie a ne abegina hade de obonkrata no ene Adom online stories no ato so ye wie pe agudie mu nsem ewo ho health tips and so ebeba na yakọ ahosepe asemidika na mpensempensemu na ni nyina kabom aye bedwam tikoso ma fidie no na ha radio fosu 97.1 ya chiachia mo ya mamwachi ya mamwakwaba dase papa midi afia amankwa tamaklo eni ora sante da kon eni gina ha no pay be me na menchia we nje so ne se afia wanka nyamenye wakoma so ade ma amen cameraman na mini mudin nyamenye wakoma so ade ma amen tina de se me wa nyamenye wakoma so ade ma amen the entire bedroom team nyamenye wakoma so ade ma sa no nyamenye Ghana so wakoma so ade ma asa ti wa Ghana wakoma so ade se radio hu bobro beto ye so na yetime di ni krama ye ho na yaboaboa ho na yedo ye ho genuinely na yemfa manyesem ana tebia bia ye wo position bi ehunahuna nipa so atiase ebini mu de horses and chariots ba ye de onyame na na de ni ayede atoro e de ho na atu nyame so yempe lot in chinisi bia so din bia SD for nyumbi about this lot in Chinese so more to chirewa afia man kwaje me ana mpese me common lines nyina ana refie SD for nyumafia o ha o influence me yembo hey is it who you influencer so the reason why you are here is to ensure o se ko se SD adwom ye betimi abono ha o momo ayi pe no mbo maka ni mreji pe no mo eso nya maka ni mreji ngwane mo adwom to fu but odi any kind but for change so advent voices nie you can say me kase ya ebi ba na etiko sa nobody katia me chiao afia talent ankasa ya nwumto oni nobody katia na chance was musician ana ne onyame de na bedua ha actually another talent onyame kasa fa na mu se drobe amani padodo nwumto ya to the sakra nipa etu mani pe ne je tibia na oye wa hai you know until if you assemblies near the nyame say go back to our first love ya che bia ye free dwina ye dwine asoman ye free mu but the onyame aya eboa ya megiri say o sa honhom no ebe fem no sa dia dom abusua dia to mo ni kese ne say obo mo sa kokodo ni ahoden no agina breti say ye free mu kra o ifa ye ntimi free mbo onyame na ne ko wi ye free sa Wana aka omo ebo omo kotu dwum no omo de obeka bia na ginyame enyame mesrew se ya nchichire ye ho re pa na yesi yebedi de asi achi dia ene obi abeboto akadem if the emu orem se ebeti ase de bia da obusa oza meseza bonto on course or me de bia honestly but onyame hu ye mobo no hu abusua mobo yire ne ma ne abusua nyina ne o my God na ochichi ready asofo kan de imam se kan de traditional se kan we de enko chiri now de ba honam fam so a de esese me ye de esese fia ye e ma o mamu nyina kase ani ne hu kwantempo enam so eno yentu sa anamo na pe fia ka bibi ya mo acha ba bedwam o Adom TV so aha de ye nyina ne se ye ne wo fa adwene o sire na ye no wo sire ba bia sinto oni e se sinto ne bitima pejemu baby ese call mo no so ne call mo wadwen kire bia be so de bre na ma akonya na do wadwen kire bre e be wi achi no na wo wini na me so be wini na Ghana is the biggest winner ahaye ma okwan ma won kika nsem bia ensem fata ebokuru bo man bo abusia da bi antisa nsem a obeka enye nkranhye na ya ateni ene se ede ye be koyechi da bi ahaye so sa yen so nsem a oko onim positive baako na obo onim negative be 23 there be nya asase we so we dey asase konkon nya media fam yen ye gitum se dan kwa ma no yen so ye be kwa kobu akonta wa adwuma e bi di wa
TFA adwuma ni agro and TFA the multimedia group professionalism a key ewe adwuma ye die nyina mu ne se wo do ato jo do broka atem de bre man ho kwan na ye de bro no na me ka wasem pam ni nya obi share no man no ya identity ya yera no kopim se me ko hwe cha kwa ye maame okwakura ba hwe kwan ya de ni die ma no ansa na yina yiti beke hwe ure be sa kwa no se so ye be ma san ko okwakura na kwa koka ka bete ntu da hwe kwan a o mamu ni nyina na ho na na se ne hwese wosi ni ho wo de wo na wo se wa ya we sire gu aso afia wan ka na ni kasa ko breaking news ne that is the identity of the Ghana. Any dia, any manipulate, tias ni pa film no. Eno ni Ghana yesu ni ye ban. Enya na dia koso yo. Yirinti kurunti banti ebusia bobia na o man ni da so gaga o breaking news no. O break akwan. Ye pentem. O de kwan. Iti ya yira ye nyoma bibi. In fact obi a o yira wa chiri kwan bia no. O ko wani ma unhu because wa chiri na nkasa wa hu de na o baby a free bed hu de woni ko. Asem ya na ato no ya pa o mi se no me short kokko so anim pa bema we de na na nsu bema na sa bema nsu de ani ho this ade na nto ani ho asanti man ya ko kese pa Ghana ya ko kese pa ya gidi se ya kase dia na ni je ni se 91 erade na sie kama se ya betutu bibia kama na bibia ti mekoso asanti man enim ruler na na play tisade to no say nyina no e haye if sen sunsun so no e baye nyina yeso e maye nyina so ho yakọ ye koso ama nkwada du nso no so yakọ omuni omabusua ene eye ya benfo ni ya somafo ye somo mo so mo kudi o man ho djuma unique sese ko abusua ka ne ma na yiri nyina mo so ye koso mo yakọ e ma Awurade wi free mu da if se nya adwuma keto na abeto mo so e ma Awurade wi free mu da o amen Awurade hu mo mobo na nkoso ma na basa emu du no enye kese o so no nya na mu sini papa mamu enye easy ato enye easy ade chi bia no busa ho yes enye easy chi bia busa ho me se mi yonko bi wa ma no Edgar na o se o mu koye party kese pa na de no isi Ghana for party o se obia ma party bi ma chese amano nimpo no na wo say shock na America no and America say ye kura ye tinchen kura na ntumi so you can imagine the one ne dashore the anopa no kra no say wo kwa aba we nya mepe ye beka bibia but okoda adwene no mu ho no so e nya me debi nti nya me no a na ye besere na basa kese no wo mo so e mu nkoda ye busa question e man wo mo papa jai enye easy tinya me pe eno opanyin ba ko se de ebe ha wona afim bi kwa ayonkofo e da omo ne omo ma entemu amna mo ye o ti nia the problem ankasa ma be to asem no ento wa emu ya nti Awurade pe oh Jesus onyamo retchefo because obi ni kunu ntam asem nim said one ne ye anopa anwumre ya ne omo be ye onti Dr. Sapon yire ni su na se onti ase cheze se su e de ebusua iba nke eti beti enso ni nyina enkoso nesesa eyi ni infie no 98 and 91 cheze ka kete na just 100 98 ba nyame ni onyame ma ne nka kete ansa na wadu nku ni bia no ye be bo atra eka kete de bia onko a ukonya sika ukonya visa ukonya awade a ukonya akwantu a ukonya mpuntu a de bia onko a eka ketwe ye yi sa ketwa no firi na no pe we yesu anya kese amen cameraman ajo say me visa de abo so apa it graphic is some there ba no daily we times in some daily graphic anima wo ha ye nua ye ofa papa it was a free ankra and say abanti mu probi about a certain office or modiasi or purposely to ensure say onu tutu sa commercial e ba na ejeja no almost say fa commercial bra ye nhwe na ye ni hudwuma e wo ne kwan so ne ohare so e ma bibia ntimi nko kama e kristofo asofo ne o ma mpemfo bibre so akasa afa o de obokata telegraph so koso kasa fa ye ma asante hima wo free mu fi aduokono nwotwe 98 years ho asem the national inquiry so ekoso kasa about our fallen heroes fado de omo infonyini ododo na infonyini so abahanum say o kire yawa eya
na afi aban so hye se ye wo a pese otworo wo ho nsem bia no wo a pese oto dwum bia no omo regulate sa nhye ne nti wo nyum tuo bi wo poem kama bi abetwura for ma omo se bra omo de hye egu akwam no omo ntumi fiada ne ye omo ne udisa nkita ho no the overseer the obokrata nso e de abasobode kese pa e ka se bema nim nyamfo pa kokudurufo nim nyansa sei dem ne nkekawani ne ho yewura mutala se erade fa okra ensie yi ti de wakata hodoro nyina no ye kasa fa ti ubadomonline.com onso a Canadian Defense Minister Adom na ye kase o se we nke betimi ato no ai because as a defense minister ne de ya wo ko ba bi asanta yo be yisu ti nyese bia wo ka ye nemomode hye abusua no eden ahye won mu nkunan se de esie nyomo pe omo de efili de ne ye tenchen so ti awrade no anye won bambofo ene won rechechefo ti no eho asem eno na eda ha na fe asante hene enso otumfo ye ne sister nimpon eda fo ya asante hene ada fo mu ono so hye mampani John Dramani Mahama ni nkran se wonya akomato ye mu awrade nye ne rechechefo eno so ho asem no na yachi nipa emienu bi a wo mu de wi 519 parcels o ma chechere ne yache wo mu Nyanyano nti eno so eho asem na wo de bansan foforo mu kra renewable energy challenge no Ahantaman Girls Senior High School one my vaccine cooler for rural health nti e di no bi o won ma ya mo ko sa challenge school for no mo ya bi o won ma ehia heat to ma ye bibi ti se bia sa se be ya e be kura aduro ni duro kama ko si se be du enkonkuma no ma ya de se no adeno ya ho enye easy baby ote baby obutu tini nyansa o de ma ho kwan keke bo se wa bitima no anything ya sometimes me kase kwabna na first no na sakura ya de ebia TV ase no yese oya emne ja obaye no ne ebo baye sabre ni hu se baye eye hu ne se baye eye ni nim de ono ne de by birth de nyame de adom no nti ohia polish kakra wanya hu certificate no de akonanim ene hwe enkram kuma ne ma wo mo ye no timeso wo akra bi te saa enka ne hye eho eno ne de push no ho rather dansi ebe so anwuma sua hodo nyina gu ne ti obewie na ankoya hwe na ti nyina kunkun last video bi a me chance on it am say o be a side obeye ida education director na bibi o kasa bebre na sem ni nyina gina say o sre GES kebeya subject no o mo nte so na ye nana mo penso kwa na nya say o levels o say kitwa bi na ye nkrai ben 9-10 subjects bonachi say ya ze wa brese etu wo besua na ankwa sa po na obedwi na nkran so de ya me say so ni say ma chinkre ku school oh yes 3:34 omujina ko na ma me atwene de na wo sa confuse 9 PM na wo 4 PM afina kwanza da o ka ne to so mijina mempuma no obi de ne baye ko na say na me body sa medru fi a me de afina akora yi kwata be no obedi di ada asaye ni homework eni o ma butu de eni o ma butu awrade hu ye mobo ti nkra no ma bre adwena bre abre ya mo say nkra no mo fa stress mo stress at o fam chen bibia ba wontimi express no ho wontimi nka nti ano no mpanifo hwe na say English science maths na no ne de ayi technical skills anase science ahye ho na additional ubewi ombenyini na enye no kra no okay if you me fa we to na fam say ye makwa ma pomudi won apomudi ne ba oh wiki mu ye kan neuropathy okay na no ye de no oh nerves no de ma wo ye won sase nerves nti ewu pe obaka say onsa we ayetitiri like enye eduma de wutimi ye we nyina nerves bibia ayese ohuma very important oh yes nti say wo techema enna ma wo te de o touch ma so nurse wo so doctor mo etu touch ma na so awu na o nti aduane bi ade na so nurse no na awu eti na ko check o die ti na ma wo behu ade ahia wo bete ade enwura bete bako na ya wo bete enye na ne body nim sa nurse ni nyina awu setam sa nti yeni nkomo we na wo ti so dodo na enhira anye papa do me anye ne careful about those things nti ye kwaba na akudie mo nsem na skoska Mr. Twana bedi eno ba ko di ye won so ne sorry
na de pa wo mo ya de mo ntwa *281# *281# option na 4 utwa for ya Adom TV bedwom se wo mo ntwa anopa no ma deda tu twa ubenya chance na ne onso wadi 1000 Ghana na de amount yakwa ba kejo ankasa aye krado edit waso